Hello everyone, welcome to back to video. Ketini ni video ke so short film temani sok ya temani video sok ya. Jadi bang kita cita kau sebenarnya kita bang jatuh nana hor ka angta hor video ka tu temani hor ro video ka hi yang seng mana samai rumah ya te school ok tong ke bagai samai me ni video ka mi ya kate kaya ngerak selar rakete kaje kaje ka pai pi yang short film kaile hende yogi bo logi tak kering ngai tangka bak hostel thang logger hostel thang ke short film khane bas kani katha sing borak semaya ke short film bu kani katha la ba nai thani bana ke kani katha ke bu khali miya ga tabo ang masih usah blog ro khabi video upload ro tunai nai tam di bon pan ba ke subscribe bar liya ke ba bakar phaita khaya ang ro seler ro khaisin bo seler ma khai bile musuk tong seler reng tong blog ro upload khai tan ta blog khabi upload khani ke bas kango holi tango du ge dul ni blog nasin ngalita ge bas kang gori mela tong ke gori mela rani video ro nalene o somero mai tong blog ro pa khai dai tas ne short film khalani ke bo logis malaya logis kere ke blog ro pa dalas nita ke blog pa naledi tuan hi reti ingzang sai pa video khai ras na hi video khai ja ka tang mang ke blog ta ka tal non pa phai tang kai sa upload khai hende o sakang school ni ke picnic thawani tak bas kang ke holi phai tang holi dul nga pan blog ro karlas nita short film to khali mele ya boro ro kare le kapa mane khaya soya ro bak sang bel hatta itu to ek nya ble ke ang masa khani huma be khai miya ble boro to nang kabang manang 3-4 jona bal bahi khai mane ba ang manang boro khani bangai short film ro khai miya khani hatta ge blog ro masih usu upload kalis nita regular video to pitang blog masih usu ya tak kisa Beijing tong tapa regular video to pen try kini ge bus kang holi ni blog ma live is na nok sa ke ba na le dita video no ba cha na be bel ka hambai nok video na cha like comment share ka di te subscribe ka subscribe ka cha dita itu tata